Kiama Kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. leure Bage kongori. Agwe kogwai. Nyari chiana alete njaga jaseki. Na chiana iya njaga jaseki re. Na chione chiko chimo arata nau. Na njaiso. Yes. Agaki malathima. Na indo nginya cia kuthira. Na cia gutanaha. Leo ciana cia keri. na newe go guo ne kirathimo Maikara matongotio ni gikunguri wa keri. Is an underwriter. Yes. You want to be pesa. underwriter ni insurance. Yes. Kambuni ere utagira ri. Ne khara mukuwete no rito. No rito cio gacoke ka o materia hari ke. Kiondo. Ne make mupanga wega. urito ria kuwetwo ni utwaranaga na mondo. Yes. ne wega guo no kambuni njega Negwa. na gukenerwo Marai gathi marauga atiriri. Haria marereirwo ri. Ti andu haikaru wega. Na tone magire wari wa mondo ri. Marahure aciari. na ne wega riu ni reciria riega. Yes. mekire muciiriri. Yes. Na miako ndeikaraga wina mbia. No, it's an amwaitu. We are here because of being sold for hope. Yes. Amwaitu mareki ya nyumba iria cianjitio ni muthe. Yes. Aturatu gutaka rori na kuu thiini. Muthanga wahuire. No ahuire. Ukenyuo ni thi. Wari na mwihoko. Yes. Wakinya wako hawo gacau. Nage ageni akigwa igero ite kondo kuria. No Ngai no akinyanagiria kioneki kiu. Jehova no amatha maingi. Nyumba ka kurika. Riu gikunguri marakiwa structure yo tu ni ithe meihiri. So ne oni akinyire handu ikigia kindu gitagwo roho wa stagnation. Na ndio kumithagio muno makanitha-ini. Muno na ti mwega. Yes. Marauga mami arahure. Maragita muthuri wetu QS Joram wa Plan City. Yes. Akima advice. Ara moria murenda nyumba ya muthemba uri. Maragwa to ni rugongo ri. Na ciarini ya kururi. Matikwenda ngorofai. A bungalow will do. Hakwa very nice modern bungalow. Na nyumba mwena mayuka makona gwake. Kwa gukoma. A guest wing. QS Joram wa Plan City ri. Mashora kanyumba ke. You know these ultra modern bungalows. Yes. Kia bata kwa batio ta ya kiria. Yari oba. Eto ndo ciringi nayo eki. Ciringi ehori. Yes. Mwako ni uguthonga. Ngeigwa kwanja mundu rake ya mukandarathi ri. Ndarenda wira wa kugiana na local foodies. Na utinda agitio tuindo. Of course the effective contractors ni mahebagiria labor local. Atiokana the entire labor. Asa iria ngioneka kuu ni akuoya kuu around. Yes. Nyumba yake batamate kurora riwa. Yes. Nera gutho ibatiria dekra. Lugongo. Yes. Ni mukuiko ucio. Au ni ho marambire kwetania na ithe kidogo. Tondu ni maraigwa mabati mo muthemba ucio mai mo matiendaga kunyuo. Iyo ndetegagwo mai. Hapana. Mero mai ni muthondekera itangi. O ma thirikari mekaga atia? Bugekira itangi. Yes. Nyumba yakirika ultra modern house. Fully furnished. Yes. Kindu aranengeire ithe biari. No mbeca cia gufanish bedroom. Yes. Which is okay. Na guo kiagiriire. Kindu gethie ni gukigurira thoguo riri. What are you? Who are you? Weaka. You should be Ken. Nemo vange vange. Yes. Kuu niwe wathanaga. Yes. No no he andu maracokire kwitania na ihezi ake tondu wa ihetheri. Mathiete makora nyumba ri. Ni adjustirwo uria makite. Ikiongererwo kana ikiruta rutwo. No, they restructured.
You see, market ya kindu gito, you know the modern houses. Si rikori. Litiakagirwo gaticha kare gakagwa ataka mukawa. Yako open kitchen. Yes. Riu wage kungumena mukari. We metha-ini ni urona riko. Yes. Rio there. And it is a good one to encourage ginya hygiene. Yes. Ya riko and order. Riu wage kungumena mutumia wake ri. Kaundu kau ni karamatagire muno. Ka open kitchen. Yes. Maretha fundiro ko weto wa kairigo. Maramwira abatie ihiga. Wakairigo kundu guku waikia rithori. Ona riu horia reingira guku ni urahoria miaki. Na ninge riko rihana bedroom. Ona nao tige mugeni haha ugithie bata akurogere irio. Ni undu ucio twaikara thi. Yes. Ni turonire handu haha ni tugwika mabandiriko. Tureta wa kairigo. Na toni aka maiga na kahura frastari. Ona thukuru ni woheagwo wira wa mwako. Na tutinakiana naini. So the house looks horrible. Open kitchen ni marathingire. Yes. Maraki uri how can you even do that? Nyumba zikushi modern ciakagwo uguo. Tigana maundu ma modern. Morio tiga ukarania na thoguo. Kundu guku andu maragwita no kirasi. Uteri. Guku retagwo mukawa. Tondu ni maroka guku makimenya kiria turaruga. Ukari muithe nduko wi mu. Guku igarete na mundu ni ari tuhagiro ginya kuhura itumbi. Muno ciana. Ciana na nikirete kwao ri. Maroka guku mukawa. Oigwa soso mapika mayai. Soso nakura. Soso masugwa. Wadanio we haha ri. Ukiura watwahire kuma ikamba ri. Ekuona ari oha. Aikaire othe haha. Arauga atahirio. Kawangaiga gituto uri. Ageni marakona meko. Memetha-ini. Na nwe he undu mugeni arora kindu. Ndanagwetia no ukamenya ni eka atia. Niona. Turakiuga tuhithe okari. No mwaka jumbe no choki uri rai. This is unacceptable. This is a modern plan, ultra modern. Wewe ikara na uturocio. Joke gwiri undu umwe. Bakeno itu ito mutuari. Mare bakajiro chi ito mutuwa. Mutuwa okuti kindu kirahuruka. Re marahingire ruthingo na marekira murango uria wa zendi. No, that is not good. Turakiuga atiriri kundu guku tutiricunagiririo ni mbaka. Yauma ona kuria yauma gutang'atang'a ri. Iroka ekarugo haha ndikore tikire hatio mwakigire igacuna iria gitwara guku no matatha. Nyau yake handire tiumbu guku ni kunora. Riu ni mugutuiguira na mwina utano cia twacokia gatho tuguo murathimwo. No he undu tuikara kundu guku. Guku rimwe ni ukareherwo nginya indo ciene. Cikarariririo guku mageka atia. Kagira. Guoka mugeni ndekuga ni ukari. Mundu onete guki aikaire metha-ini ri. Wega thiu. Ukibiriko. Mundu onete ukimuthimira sukari na ukumwirita gutiriri. Kamutu uigite haria. Ninge riko riri hari undu ria nikaga andu mukamenyo muraria cia murara. Turekira itura maundu maitu mothe. Ginya andu marayanaga gera kwa wage kungui. Ku mundu nemenya makiruga. Turahuthira murango wa na thutha uri twahingire. Because how do you even serve the food? Neturekiria gatirisa mekete sisa kare gatene, and I don't like that window.
Dikende. Yone ko thigiri cia mahiga. Igere tu. Gati kigera thuburia. Na kamukawa. Na kwaja magacoka kio tumira ngotu. Twa swing. Na muno ka huthagirwo tene kuhaura ageni. Basi sana wera sahi haha. Mwina maendeleo. Open kitchen gone. Yes. Ndio Kongo wete atiriri. Nyumba ori no mwake cokio the original plan. Ore QS Jora mwekete ore acoretwo. Yes. Makagwa riu ri ni mu ituri tuhira. Twa gucoka inu engi ari. Kungikorwo gutigo ikara uria tukwenda ri guku mugi ikaragia ri. You see when a parent tells you that is an ultimatum. Eyo ni ultimatum. Yes. Riu we itabidi umesare. Yes. Riu maraki okori matairo mau murauga ri mutigire tene mundu mumambatia nyumba ekihana. No, they must be disturbed. Totiri akiriu. Iyo turi acio mweta old school. Totigo kiande kirando miato. Woko tore kire ana itura. Ni igwa turabatithitio mukawa. Woko kuretago no kirasi. Rifaraini. Open kitchen iri. Au ni maundu manyu. Hizo ni zenu. Andu othe mona turakurika nduma na marutu tugitherukia. Na twita iro-ini. Ndi mundu akarugagira hitho-ini. Sigoka metha-ini cie hiu. Ginya mamaguo ndakorwo thoni ginya wi ha ne ukwira ni waruria cumbi. Wikete ukaigua bage koko cumbi cio ti muingi. Turacoka ginya kirathi gia kuruga. Maguta maundu urekira maingira no iyo marigitari kamemene marauga ti mega. Kogoma kuiganira oguo. Ile ugete you have new ideas. You can make them in your memory houses. But here we live that way. Oko de modeka. Ona muno twada na ndeki yeginya iso ya ukanyira. Na ginya koji. Kongo is not amused. He cannot. He is not. Koji na kuvuria trisako. Edo arehete the best of the best contractors. Yes. Mae kira ginya it's all granite top. Yes. Na ugathonde kwa interior nigetha riu nyumba ekigeme yothe ginya kitchen. Yes. Mundu aikira nyeni uragio kana ikuigana. Twathagwo ni andu guku. Maidoguo na niwe kanyugu gakiora gako kahana. Kau tigakwa nikiru andu. Hapana na tutige ate. Kau mirio soi. Chief Justice Emeritus. Emeritus wajirie ni retired. Yes, but mostly it is used in liturgical. Sana mabishop ni ojigua Bishop Emeritus. Yes, but Emeritus ideally means retired. Chief Justice Emeritus Kinani Maraga. David Maraga. Yes. Of course, he announced his bid for presidency. Ni araugire nake githurano gioku ni agukorwo akihita-hitanira gite gia president. Nyaraigwe na kaundu wa gutwatha. Na mwito wa gutongoria bururi uyu. Yetigo president ka yathama. Ni ithuathaga. And well, you see, those of us who know how to place the odds, I am not saying he can't be president. I'm just saying the odds and the political temperature. You see, again, he is a newcomer in politics. Yes. He has not been in politics before. He has largely been in very
very disciplined, you know, environment. Chief Justice. Mawatho na magoti. Yes. Never mind, Chief Justice is not a mean feat. It's not. You see, the judiciary is an arm of government. Because, of course, there is, of course, the executive led by the president. The legislature by the bicameral parliament not to another the judiciary. So by all standards he is fit to become president. He has what it takes. Yes. He has the qualifications and the razzmatazz of a presidential material. Tondo na witweka Chief Justice no ragebatara ukoro tu agite buku. Yes. Digwasiria CV yake na hobbies. Neumire ko utene. Kwa hobbies. Ai. Ugona legete ati socializing. Na reading novels. Na tuari. Na swimming. Na playing pool. Na nyamwegi ando the arugo mandika girwe they don't know what it is. Bowling. I have no idea. Ore ngiro fira ro horo ikagio cia ro gaikia hua. Ngahiro gothete ngi haria mbere. Yo bana kagiro ne andu acaiba. Pe ba copy paste giro. Bora inyo the mwena hobby imwe. Tondu angetha input yaku ndio kumwira gukama gutuira. Na kurema. So when it comes to CJ Maraga's resume, TCV, Neifuku, yes, we can tell you that can go up to even several hundred pages. Yes. Tia isito siya kuero. Nene ya fonti sigreto atati toto. Tuguhiana nene ya fonti. Aya, paragraph ya bereruga. Na inisiga. Spesa. Yes. But now, that is on the academia and the qualification that is prescribed by the Constitution. The political bit is where the rubber meets tarmac. Yes. It's where the rubber meets the road. Yes. I don't know if it's Firestone car, the Michelin mine, yes. Heka unaroki anako. Na ntuenda kumutara from a very layman's point. Yes. Sisi kama wananchi wa kawaida. Yes. Wa Afrika, wa Salea, wa Saledo. CJ David Kenani Maraga. Ni araugira atiri. Ex CJ. Yes. Ex former. Important to add that. I don't remember reformer ni title cia military. Once a general, always a general. Yes. Ni araugira atiri. Well, ndegwe tu gumani agetha mbeca cia campaign. Kenya ria mamwendete ri. Nio mekoimbiriria kiondo yake yake. Ya campaign. He said that. Kaita vaini. Eka mimi karioka. Mimi. Nikasema sisi tukakuapilia pesa. Tukakupea pesa ya campaign. Sisi wa Kenya. Na ni wewe unatafuta kazi. Tukutafutie pesa. You see, it happens in the developed democracies. According to USA, Barack Hussein Obama, Donald Trump, the likes of Senator McCain, George Bush, they had campaign secretariats. And wakorado ni maracaga literally. Maracaga bia ciao. Yes. Ekadeti yo kuni. Go kuni go kwaba kulito he mwana Jesu. Ni
Odocio ne moritu. Okoro to kwiro ria nganga guaga. Okwe chief justice. Okwe kiongozi. Usimame alafu tukupatie pesa. Hatukupatie pesa yetu. Yeah, imagine to get the campaign. Fellow Kenyans, I told you I'm going to be vying for office of the president. And today I am here in Muranga. And I want to call upon the person who has endorsed me here. The person, the former Chief Justice of the Republic of Kenya. I am going to be running against the likes of the incumbent. I'm going to be running against my village mates. I am not allied to any movement. I am not allied to the movement of the wheelbarrow. I am not allied to the people of the years. I am not allied to the Jubilee. I am coming as a people's president. So I will call people of Moranga. I will call upon the person who brought me here to do the exercise. Nida Heruaki Ada. I think you're okay now, Nasturu. Yes, you. Yeah, ni gumu. No, Ni gumu. I go more than you to ngori. Kundu turatanya muoyo. Kundu turatanya muoyo. Na warie woto. I'm very excited to be here because actually the Kenyans that support my presidential bid as David Ginani Maraga, those who have said I will become president of this country, they have decided to honor me with 2 billion shillings for my campaign. Where will scare wapi? Ulisikia wapi? Nani alikwambia? Nizwe nwabe watofage. Togesiria kanto udhu. Ulisikia wapi? Kabiwa na nani? I'm very excited. I was in Kiambu. The people there, they supported me with 20 million. I am hoping to go to Kisumu, where they will also support my presidential bid as Kenani Maraga, former Chief Justice, to become president, so that I can become the people's made president. Ndio ali amena idosia ori. Kasong le. Na matiang ziri. Para Aza huyu Mungu wana gwani ajui Wakenya ni kina nani bwana. Sasa tumeongoza miaka mingi. Huyu ni kama alifikiria vile alitutupia nje ushindi yetu. Kumelia seji ya kiwanja. I'm going to call upon even the people who are supporting me. Jambo. Chief Justice. Hiyo line umechukua iwezi. Umenoa. Iwe aturi. Mtu mwingine anakuja hapa kusema tumpe pesa ya kampeni chance. Naweka chono. Kama una pesa kusimama president, simama MCA. Chance sana. No, I look forward to the day when the Kenani Maraga says, I would like to announce that my campaign secretariat has enough money to run the presidential campaign. We have donations of helicopters from our partners. Teroko Mama Mbogas and the village people have blessed me, and the Bota people, they have blessed me with a lot of money. Now I have 2.6 billion, which we will use for our countrywide campaign in our bid to capture the presidency and redeem this nation. Florio Kanoge. Ai, haure. Anatia president. Ona guno the village boy ni agari. MCA wito wakeru. Ni agari wetia ndo. Kana that good friend of ours wako ya Kenyinyo aine. Was it? Was it? Great city. Ai.
Ndio kakumeoa pesa ya kumwadhakira. Kwenda wewe. Kwenda kabisa. Let's see how that plays out. We will not promise him a lot. Well, we just there's free advice. Yes. Sisi kama wa Kenya. Sio wenye nchi, ni wananchi. Sisi ni wananchi. Iwasare do. We wish him well. All the best. No, he's one of the finest brains we have in the country. That one is not in contest. How again? Yes. That is not disputable. Siasa politically correct. Siasa na haki odo muthuri. Aha. Raure. Kefonale. Nezai. No itora gotia mundu uria wekagira andu mobilization. Yes. Na muno andu acio igiri ni ukona the old timers and the new generation. Leo Kefonale is a seasoned mobilizer. Yes. Wa miaka mingi. Ona ne uga atiriri nie ndiethaga ateti mangwaraga ha. Mangorago haha. Yes. Na nĩ makĩndire kũndũ kũnene thiaga ngoragwo haha mũgũnda. Ngoragwo haha. Na gwakene kuonagwo andũ nginya andũ makaga gwĩtĩkia. And for some reason, those kind of mobilizers never get rich. I don't know why. But you see them interact even with the highest of authority. Yes. Okay, wa Kefonale. Wasiria lale gwake. Kebona nginya andũ anene marugamagia mĩtoka gwake thome. Yes. Na nwana nĩ aregire tũtũra tũmũinagira akeringĩrĩro rĩngĩ tonya ngari. Yes. No na ole mahe oro iteki. Muma na bisa na gumo. Yes. Association. Yes. There's some people who just crave association. Nothing more. Okay, Kefonale. Near flex it wings. We could warete your squad. Yado. Na tikodo go kuhe. Nina kurio go weta go riri. Kethuma. Yes. Yedo iguado makiwa atiriri. Msemani yesu adwale atoni na goko tithura cia guku. Mauthi mauti mandu aguku. Icio ni mera. Kefona ni aragetetio kabathi. Kandu kuria reka atia. Kuria riruta. Ni mahali abathi magena. Yes. Mobilizia do. Yes. Bathi ngima. Nara methera ke. Minsi. Tandakire mupange. Na manando ando mobilizia maheo nuthu. Gotari kwari koka kujurirwo ke. Mwarikia kibarua. Ukaneyo icio ingi. Na gutiaga moka mohoro-ini kuga wai. Tuliambirio mtu 500 na wakiambirio hawasemani. Maimwo niguo maugaga mauma akuhakwo. Undu cia tucokanĩirie ithuothe twerwo mũndũ ngiri twamba twaneo meri. Rĩu thaa ici tũraria nayo na matereba nĩ mathire. Tũtigĩtwo heho-inĩ. Twĩ bũrũri wa ũgeni. Tũrakiuga please kameme mũtwarĩrĩrie na matina twĩra ni hired numbers. Ni wala ifagado. Squad yake ri. The inside cabinet. Marake amba thisi cia kugata. Yes. Baadhi ya kugata ni riga starehe. Yana thisi cia kuya cio koporo. Marake ingerere ikira merigo goko boot. Ya thi. Iciekiro merigo goko thi. Kwi baadhi ta kuwa murigo iguru. Icio ti cia keria. Yo nao ni baadhi nene. Ni baadhi nene. Raithio githumo. Marake roria mundu uraheanite ki wira. Yes. Mathia mahetwo mbica cia kunyitwo. Ono mbica nakuga dio. Na gushangiria. Nakuga dio. Alora nimeona lakini hiyo ndio mbona wanashindwa kusema en. Dio. Ndio yao ndili na eni. Na kabisa yao wanaongeza em. Kabisa.
Bangiaro makiro. Ruri mini ramenyo nyihia ikidogo. Nyihia imiario. Nyihia imiario ruri mini. Ruri twentia. Niwe hamecokia ni haragirio horo. Tondu ni maragi tumirwere yegu. Indo marekirwo indo mega suitcase ni ciao. Niguo marokagia mekirwo ki. Indo. Mucere tondu ramete nyene ma mucere. Uri ahero. Ni akomatuga marikia kibarua. Mucere mundu kilo 10. Yes. Indo twega. Yes. Maraikia rungu rwake. Mbathi rungu. Irahinga murigo. Timu eno enge ya kombori matio kiumoten. Tondu yao ni mbathi minoga. Kombore pole ekiunukagia tulimu. Oh, the hired numbers. Yes. No, they are not given luxury. We bora mfike. Yes. Don't get that dog komboro mwere coast bus. Kane no dia mo but the very executive one. Eta which one? Mash. There is Mash and there is another one. Eta wol Tahmid. Yes. Tahmid is pure luxury. Adwa kugeria mesemani masigero. Modia ya kwa yo mugithurai. Kwego mwetha ronya mwetari CAC ni dirisha. Bakoero rembo. Akiwariro. Leo ke fonare. Timage shoke. Nesta baadhi ya duma via metro no ona troitation it's like a plane. Ashona baadhi ni go comfortable kira ginya SGR. Yes. The only thing they do is take more time. Itorira kegera fara. Yes. Mai kinya haria maginari. Tondu kurari kurorete gukiari. Marakiuga o maigwa handu hari. Magucukira magina. Yes. Matire na bata wa guthie Nairobi. Ni marutiro suitcases yao. Dio. Na makamera sande hiyo basi yanyu ni kama tu bedroom. Ni makinya magina. Tumelala tukanyotoka. Thanks you. Akiriga. Me hali horo ini cia demu ya fathi. Akuena kwa wafegi. Yes. Noma yokiaro cine kwanja kuu wake ponari. Manali gwone kie mutarari kocio maraigwa. Ndudu batha mu mundu ke kwamba kwirekia. Ni kuiga indo kabo ke igirira. Urekie toro. Magiria wetha ki ukira ruta mutarari kocio. Matiramenya niki. Yotike bulaki wi atiriri. So ino ndirake heirwo hau we. Ni mu kirora ni ratugirwo. Undu ku turekete atia. Gundu ku turagenete. Ni kuri njere mbichori ya ruguru. Yes. Makeigora suti kesire. Maramenya mucingo ni horeka atia urauma so tikesi igere cia kibunari cia ihorete omena Matumia re Nesio goyo Athukirwo omena hari gwatiriri Eka kurathianga atia na ni ndronire piu ngekirwo mucere na nginya metu indo ira heanagu ayaro cia kira ciongo na le omena ejethiri like tuga nere munungo very pungent nenugi arahurira macho ukria marakena keru VIP ngamuria macho woi mondo waku ni urorete aja ndio ingurite niki ndukarenge thimu ta urore nake hapa dosi Neto da makitong tondo na tata tonjo yo mene kungethagirio ukureire ritho kumbe makirutiro suti kesi mararutiro iria itare cio Mararutĩirwo ya irio Mucio mwenye ule mwiretu wa wera wa ruguru auga atiriri hizi ni vitu mnakula tu na unajua siharibikangi hizi ukikaa zikilala kesho unaoteza juu nyamu no kũringithia sola Ebole toshio haya Arashi duwa mwenye pikia huko tu vitu nanuka mbaya vitu nanuka kama pia
This is inaitangwa Kisumu Boys. The Kisumu Boys. Niguo mena kinana hiyo. Hii ni Kisumu Boys. Hii bora usikause ugali. Tutia nako merio gima. Tustukaranga kwa tukatuka crispy. Na tonyeni. Unagusisha tu ugali na kiteremuzo. Sasa mimi niko na stock ya mwaka moja. Mbona ni yale ya omena? Ora ni aenda gotuona. Kwa nini wile? Kitu hata mpaka yangu inakataa. Ni bila haijazoea. Ukipatia time. Ni Korea. Kemo na mobilization yake ri. Ararehirwo na tuome na Kisumu Boys. Kama evanga na fari yangu thiwa ofisi ya bathi iyo. Okiorio. Musere wa wathire ke? Wathire nama. No makirwo makepono no ko ni weri. Okuete tonya mututu ucoke ukore musere. No ucokie. Hii ni samaki mizuri sana. Kwanza wewe wanaume inasaidia. Eva ya na mote naidi. Arare hiro mena. Ame Kisumu Boys. Wanya mondo ogu aratu etadarangenia. Sisi naitwa hivyo. Baba Jokiwa ujui kidu mzuri. Zile mawaru mumezoea. Katika afisi ya magena. Sisi sio karoti. Na sukuma wiki. Katukeinga maitho tuwekwatia. Sasa mnasema ati naangalia kwa macho na mnakula kichwa ya mbuzi kama mmepanua mdomo. Dhahabu Unlimited.